e nder ɓe candidaɓe jeenayo ko docteur Makale Camara pet hoorejo fedde Dawro Front pour l'Alliance nationale fan woni debbo tawaɗo e ɗi suɓungoji saatinaɗi alat arowo tummudal makko sakkitoral ngal e ngal orgal ko Konakiro waɗingal e nde gallure Matam e o stade quartier Bonfi bambanoɓe mo rewɓe worɓe hino hoolimo Fatoumata Silla hino tawa e maɓɓe kala ko faala wallude pays ma o a jocce fima kono wela men par ce que mo yiɗi men so goɗɗo ene yiɗima fima ko welata o fii ɗum noon addu men ka sa yi men ga ko fima kala addu men ga moode amen ɓe ala gollude ɓiɓe amen ɓen ɓe gayni janngude ɓe ala gollude joni so laamike kuuran meɗen faala o walli men ko fii laawol o walli men ko fiidiya. Mamadou Saliou Diallo ko suka rerɗiɗo kañum kadi docteur Makale Camara sabu wi'i makko ko candidajo mo o hiɗi o hooli ko fi Makale addilanɗo bila kabile men ñiwi men ngari ga fi maɓɓe ko fi maɓɓe men mayata quoi Makale ko fi mum fiyonu nan woliɓe ɓawi moƴƴinde quartier maɓɓe on ɓe foti men moƴƴingo travaux jeɗen ɓe foti men moƴƴingo terrain on ɓe foti men min janggay ɓe foti men ɓe walla men golla ɓe foti men mbuyi annitine wondema docteur Hadja Makale Camara ko laawol makko ɗiɗaɓolngol ni himo tawde suɓungoji hoore leydi yagal e woteɗen koye o alat arowo ɗo waɗata Mamadou Jonga Siba Conakry RFI